Ai ka blei pi sa chi sen ha ka kerteng ka bathiang tam ko jong Jesus Christ bau nong pen im jong nga bat jong pi. Bat ka khubor menta ka sngi ka bangi yo ka dei shapang ka ya ummen sem. Hang na ngia kren ya ka ya ummen sem. Bat uta ummen sem udei ummen sen bakhoj jong ublei. Holy Spirit. Ka ya ukpa kala lek no manba ula kren dala de haki breu jong u ki Israel. Nadu ka basdang hi ublei ula kren dala de ha u Adam nengkong. Daga baong ko Adam medon hae. U Adam u ong ngalayok sngau ya ke jing sawa jong me haka kper. Ngate ngala shepting. Kitab Genesis lai kendai hadu shpau. Ublei ula kren ru ha u Moses. Ko Moses to yeng to leit no nang ne. Ma me bat uta upait lang. Ya uba mela walam nari Egypt. Ngila ban Shem. Exodus lai pulai. Iwe. Ublei ru ula kren ha kibabon dala dehi kum ha u Abraham. Genesis kat pra. Kan riu hadu lai pulai. Ha kaba ublei ukren. Kawan ke eryong uperthat. Ke leili. Na kata kadau ki khun Israel ki shepting. Kila ong ha u Moses. To kren mame hangi. Tengin sengap. Wat ai ba ublei un kren. Yo ngiyap. Exodus arpo kat kendai. Kumta hadin ke ya ukpa. Kawan ke ya ukhun. Jesus Christ. Ke ya ukhun ublei. Ulawan dala de syakane ke pertai. Kakten ublei ka ong. Ba udai ukten. Words. Uta ukten ulong ublei. Uladon hakaba menengkong bat ublei. Ulalong haka pertai. Ka pertai kalalong dau. Penban ka pertai kam itu iau. Gospel uyonis. Iwe hidu khatwe. Ukten. Udai u Jesu Christ ken. Ubalawan haka jinglong do. Born in flesh. Kaya jong ukhon kalayat bakut no haba u Jesu ula pendep ya ki ai baro halor ting pna. Daga baong. La pendep. It is finished. Ngila ban Shem gospel yonis. Kat kendai lai pau. Te haswa ba ukhon un pendep ya ki ai baro. Ula keren lepa daga baong. Kamen toy ya phi bangan leit no. Namar ladang nga. Ngam leit no. Uta unong pentengan unam wan hapi. Hanrei ladang leit no. Ngan pa ya u hapi. Te ondawan ma u. Un pen kenduk ya ka pertai. Syapang ka pop bat ka hok. Bat syapang ka jing bishar de. Gospel kejong Yones. Khan riu nyo haduk pra. Shisha hadin ke jing mipat. U Jisu ulakiu no syabeneng ha ulo. Tekat ba ki senran kidang kemi syain syabeneng. Kat ba udang kiu. Arngut kirang ba kilawan hajan jongki. Kibakup kijan balik. Kilaong. Korang ba kalilaya. Balai piyang kemit syabeneng. Une u Jisu ubala syim no syabeneng. Unwan hagajuk korukom. Kumba ukiu syabeneng. Kikam ki apostol iway chpau hadu katway. Kumta habaladap san peu sngi. Haga sngi Pentekos. Uman sen bakhoj ulahyar. Te kendit kejing sawa na beneng. Kum kalaer babek kertap. La pendap ya keying barok kaway. Kabah ki yasyong. Lapau ki telit bapat penat. Kum keding kebalasyong ha uway pa uway naki.
La pendap yaki do umensen bakhoi. Kila keren haki telet kat kumba umensen u aibor yaki ban keren. Ngila pan syem neki kam ki apostol ar iwei heduk sao. Kei kebangi don ban ong hang ne galong ban nadu keto kepor haduk mentah kadang dei kaya lane age umensen bakhoi. Umensen bakhoi udang tray haduk mentah haki bun rukom. Namar kata wat penlip ya umensen wat nyau beng ya kijing ya thuk lepa. Ngila ban syem nengkong Thessaloni san kat kendai haduk arpau. Tawat pen sengau si ya umensen bakhoi jublai. Da ubala syansyap hapi haduk kata kesengi kejing siuspa. Ngila ban syem nak stiu Paul sinong Efesus sao laipeu. Mentahi kadang long kaya umensen bakhoi. Umensen ublai udang penkenduk yaki beriu barok syapang kapop kahok bat kejing bishar de. Gospel Yohanes kan riu nyo haduk pra. Hakelang pertai umensen udang tray kumba ki kitab ya keduriau. All over the world the spirit is moving like the water cover the seas. Ladadon baong bakayau mensim kelekut kalong ke babakla. Namar on sepengkut no ya kayau mensin. Hashwa kejing sensyar umrat klau. Ne uta usik sik sik. Kata tang syuan kejing mi bat jing rong no. Dei hang ta kan dia kebekut. Bat kejingkut jong kejing sedang pat ya ke pertai thamai. Ngin sebatai ya kata. Te ya mentahi. Ublai ule kumbom kemi yaki ayam kejing bomtip. Hanrai mentah. Uhukum yaki beriu barok keleng la keleng ban kelah kebamut. Turipen. Ngila ban syam ki kam ki apostol khatnyo. Lai peu haduk lai pewe. Ublai uong. Umen sem jonga om yale bat ubriu jiunom. Ngila ban syam Genesis ndriu lai. Kamut bakaya umen sem bakhoi dro kan sekut no. Ublai dalam ta keburom go jongu. Amen.